Menta ka arphawai tarik unai tung araja arphawlai ki khun ki hajar jong kahima langrin sa shisian ki lawan ban tenru biang ha district council halor ka jingbom sngo yahap satya ban penyat da ka management board ya ka bor kahima bat na kaliang jong ki lalet ban ya kenduk biang ya deputy CEM ka KHADC uba PNCM ban pen kan mau biang sha u ba kahima kam pediang satya ya ka management board ya ka bal khli da upa im nang tais im yong Kam tamle ha kajing penlut upa im nang tei na kapisa katingka jong kahima syaki kenhun balang. Na kaliang uba PNCM ula ong mana kaliang ka council kan sapha da ka syuka snates sya upa im nang tei bantip ya kajing shisha halor kajing dawa ki khun ki hajar kahima langrin. Te kendiat bayadai bat ketu kajing mi kajing kentok hakini kisngi na kaliang jong kita ki kun hajar katu kat ningut jong kahimalang rin ngakwa ban pensai hang ni kalong ba idai ki bakam ba kidai kita ki kun ki hajar bat kidai kita ki sama lang rin kam dei ka basisa kidai ki dukot jong ka management but bat ki bahaying bahasam jong ki ong ba ki ai kublai us if na mal ba umlej ai tang ka ministry bat ka balang ka jong u ba us ki yaseng maki hanrei la ai lang ki balang hapo lang rin ni sukwa ban pensai hang ni kalong ba kajing ai jong us im nang tei ya kata ka 110 share usim nakahima ban ai kata ka ministry ka balang ka jongki hadu ka bakot hadu nya punyo lak ka dei ka baki pensngau pajba ha ka dorbar pajba ha ka ba lalong ha ka arpon terik jong benai me de henrei hadin ba kami ke jing kento jongki kun ki hajar hadin ar benai hadin si benai la dangam bakla hadin si benai kisah penmi ya ka notification boong ba an ai saulak ya ka wei pakawei ka balang hapo ka himalang rin te ngasukwa ban pensno tu bat pensai hang ne kalong ba singau pa wat sa ya lambakla wat num sa brainwash e ruem namar balai nyau pu nyolak bat saulak kampat ya tengku ha e ruem kendiat kalong ba pi usim nang tei ula don lupa hap tmir jong kejing e bat kejing du jing kermen mentaba kiwi bagi kun ki hajar kilami syakmat ban kondam ni te latip lupa ba kejing e kala ap lupa kemat te ban ni ka bangat jing e tangile de maruai kwa ban tenrong lem ye kejing e syaki balang ki badon ki hapo ki hima de henrei ngasukwa ban ong ne kamdon kanu kejing snowper ya kata ni don ni kejing syania bat kejing ngait scam baki nong elam balang hapo ka hima jongi ilong ki riurang ba ki badon ni kejing yu ijngai bat kejing sampang ya kene te kata namar ba kai ka bangis ngau concern hang ne kalong ba yo kadon kanu kejing sak kentho ya ki balang te kalong ka pasnosi te khnang manumdon kita ni don ni kejing syania ka bas scam haki ai ka hima langrin ya ki balang hapo ka hima ya kata ka pisah kat ba haba kisai ya ke pisah dei ba kisai da ka hima sei ka management board te kamut ba kisai da ka management board na ka management board distribute sa ka hima na ka hima sa ai sa kita te kamut ka long ka babakla kalau long kajing penkanya keriti dustur hang ne po kahima te namar bala don kajing penkan ngatrayo poi ka por ba wat ki bor jong ka anken ong ban penpai no gitu ki pisa te manu ban jaburum hang ta te ngasiosi wala rayu i lupa ya kene ba lada ki balang ki badon po kahima kin ngatlang hakum kata ka apot te kata ka di rangka jing pensai bat ngangat scam ba pinum ngawe ya kata namar ka di tang kajing pensai na kaliang jongi ki kun samla ki kun ki hajar po kahima kanang makanum don kanu kajing sya ta lani kejing sak kentok hadin habut file ka complain persya yo paim nang te ka santrik jung ni Julai ka bagi la pen pau bun ki daw away ka long gaji de bagatu ka management committee board ka bala thau pedang ka kurs imyong ka ketua jung nang te bat ka himalang ban penyai ya ka tukar hendeu langam tila bat ka hendeng tangli ki pun ki hajar jong ka hima kim sultanat baya ka hima baro ko wei la penyai jaga ni ka management board akaba urang bakur jong ka po junga kursi yang po jung tai ulang chan di pen pau baga komnu kat ya ke management board ban penyai dau we urang ba naka pur
bahaba po yung ang tayo siniya. Kapaaru ya kailan sa pang compensation kabaya debat kaniga kam suwak da baklas itu bagi muhun ya ka jeng penlut ya kaniga compensation. Tinatawag na kaliang jumni namar bakadega kabaya de baka kampis hating ka nila pemi ya ka order ka jumni menin gaski banong ba kanu ka jing penlut na kaliang jung ka hima absan hajar saneng don kam ya ka aku bal nang ni nang bagin sutu e gitaw namar ba ka bakum kaniya ka bangin hapan proceed ahead ya kadika complete. Pada juga por nang hap island yung pa inang teru baun jubab yakini gi charges pada ada ngiri ban haban khot hiring ki hap khot nang bangin yo ya ka nongrim yung kakam semua bangin simya kanu karai yang prepared mentang ban sokos amar ba nginang sependi urut so order ngiri barka jing pelut ban nompat la ban pelut kat bamon ni ka pisah juga hima kan kita kubian kadang yung bayar tama kupon lagi dan saya ingin banyak semua kila pesit na kebentawan sokos nak daw ya long zaman ta nyimpan nut banong kanu ka ba song nongrim kanu ka ba kram song nongrim data hadir ng bangila pan yaki mo affidavit jogi ban pensai counter jogi barang juga por hadir bangila khot ya ga hearing dan nga syai kanu ka ba song nongrim betul betul Hi ya kan ni ka song haka polisi rekom trikam jong hima. Tienre haka jisngo junga amde ban sorandan no. Ya ka authority jong ka hima. Haginu kinu ki board lani ki committee. Hajisha ka hima ka di supreme. Te wala ka taru haba ka hima da ka jingya baik lang. Ki mon banyak tahu ya kan ni. Nama kajing mi yung kani kalagi haba kajing ya kajai kandau langam tila patka pedeng tangli. If you come to the compromisation, parang ba why not ingin nyapit lang no ya kani kaba ingin kajia. Te nakatadaw banong lagalong na ban don ya kani masuk ka siyong haka convenience ka kumperkat yung kahima tang ba iya ka authority supreme authority yung kahima umdi ban sorodaban. Kataru ka bagi nang haban eksamen in haban pensong niya pensong rim namar ba kahima ka raida ka istip ka dorbar juga hima ban ai ila sa ginbun gijing kali. Kena tahu dia kataru kinang haban ti